Ima jedna poznata fraza u našem društvu gdje se kaže kad se sirotinja obogati. I sad to ima 1000 značenja. Može to biti u duhovnom, ali može biti u onom doslovnom, materijalnom. Da kad neko ko je bio siromašan, kad se obogati, ne ponaša se kako treba. Ja sam rekao sebi da uvijek čovjeku treba biti cilj. Što se tiče društvenog napretka i što se tiče društvenih standarda, da običnom čovjeku je garantovana normalna etika na poslu, normalno i dobro poslovanje i život koji se može ostvariti. Znači ne nikakvo bogatstvo sa vilama i vikendicama, nego dovoljno da ima auto, da ima svoj stan, svoju porodicu da može imati. Od barem s jednim djetetom, ako išta. To je neki normalan standard. Bez onog prepucavanja koje se odvija u današnje doba. Dakle, to nije nužno ni socijalizam, to nije nešto što bi zabranilo bogatunsku elitu, ali sigurno ne bi dalo energiju govora i pažnju medija i društvenih medija toj eliti. Jer mislim, nemoguće je da ti većina naroda živi na nekim niskim standardima od 900.000 maraka, a da svi sanjaju isto, da imaju milione. To je nerealno. To nije funkcionalan sistem, niti zamisliv sistem. Tako da, prije bilo kakvih političkih odluka, bilo kakvih izbora i procesa koji su potrebni da bi se neko društvo naprijedilo, mentalni prioritet ne može i ne smije biti hiperkapitalističko društvo gdje imaš razdvojenu elitu siromašnih i uspješnih koji su bogati zato što su samo oni sposobni da uspiju. Ako si ti napravio pritisak na ljude da većina ne može uspjeti, ko što i biva u situacijama ovakvog društva, onda si napravio nepravdu. Jer nikada se neće desiti da većina ljudi postane elitna. To kad se desi opet ta većina nije istinska većina. To je onih, umjesto da imaš 5%, imaš 25% elitnog društva, ostatak 75% neće nikada biti elita. Sad u socijalizmu to može donekle funkcionisati jer se podrazumijeva raspodjela novca. Ali problem sa tim je što onda stvaraš tamu javnog mnijenja. Dakle, jedino realno upravljanje u ovo doba je vraćanje na sredinu. Poboljšanje toga da se sve stavi na srednju klasu, ali da se dozvole i ove i niže i više klase. Eto.